Kan hriat theuangin January ni thum jing lampang khan USA chuan Venezuela chu ral thuam mangin a beya. President nilai Nicolas Maduro le anupui Cecilia Flores te chu manan ni to a. He beipui hi USA chuan Operation Absolute Resolve tina mingan vua. US hi paite hian Venezuela sana a jing dan ni vela tangin an na hian thok tana. Venezuela malama tanga beipui hi tan nin mun sang sanga bom hi thak ania. He beipui thak na hian Venezuela khopui Caracas hevel baka mun sang sang te beyania. Thona za som nga chuangin beipui hi an thak ani. Venezuela Defense Minister Vladimir Lopez soidan chuan Venezuela hian Maduro thupek angin state of emergency an puang to a. Soito angin an ram President Maduro le anupui hi US hi paite chuan manin New York khopuya thona mangin an hruaya. Thu boi siam sak an tum ni na lang. Thiam lo an chan chuan semna po an khopang. He hian Venezuela ram ro rel na po ti boi le zual khop meya. US Attorney General Pambodi thung chuan Maduro le anupui te hian US himlam ram te baka New York a rui hlo le damdoi manga inrem siam puinga mozat an nei ni na soya. Hei hi US chuan ngai theilawin Venezuela hi arun ta ni na soi. Heti gang thu boi hi ram pahni te hian kumsang ni som ni po khan han lo nei to a. Tun truma USA in Venezuela a dole chan hi enge ni tang in chui chiang don te ang. Ama sabera chuan USA in Venezuela a beile chan hi hriat fak a har thleya. USA lam chuan Venezuela president hi rihlo tol lama ai hnam hnoi ni nan soya. Ma se mi tamzok ero chuan US hian a oila it wangin Venezuela hi adaw ni nan ngai tlat thung. Khovel ramzinga oil da thatsa nga ber chu USA hi ani teme umeya. Amai ro chu an oil da that enge moza te hi kumdini na kiam zela. Tu naya phei chuan Venezuela rama Oricono belt antia an oil boy puile. US rampum puya an oil boy pui hi a intluk thuak ni ten mi thiam te chuan an soyani. Ramro puile thil ti thei ber ni tur chuan ramin oilanga angaya. Hei tak hi US boy na po ani. Khovela ram lian ni silo Venezuela hian khovela oil manga insum don ton na za zela som ni vel hi akuta ada ati theya. Hei wang tak hian ram lian le ro pui zok te tan po he ram te reu te hi biak chiat vak chi an ni lo. Tin khovela oil nga ram arap ho tenen US hian in rem na tluan ting an siam lei thei si lowa. Tin in rem na an siam thei lo me ni loin arap ho mel malian bel chu US hiani. America tan hian chetla ka har chho tan hleya. Hei wang hian ram lian vak lo oil nga boxi Venezuela hi ral thuam manga an thu nei na lak saka op atum ti hi mitam tak ngai dan ani vetlat. Hetianga chetlak na hi US hian ama poina lo ti to a. Tunma Afghanistana Osama bin Laden a zong ni om taka rei tak chung Afghanistan anop chan po kha an oil mamo wang nin an soi. US in Afghanistan a Osama bin Laden a chu a zonga. Amai ro chu zong tak tak si lawin an oil an du wangin Afghanistan hi rei tak anop nin an soya. An oil duang an muta tia Osama bin Laden a chu man ani lea. Bin Laden a kha ama poin man na hun rem chang hun tam tak an nei nia soya nia. Masela Afghanistan chuasan an du lo wangin an man du lo lui nia soya ni. Tin kan hriat theuangin Venezuela hi US mel makum hlun. Russia, China le Iran tenen hian anin kung kaina hi a thlea. Hei tak hi USA chuan angai theilo. Russia le China te hian US ron beidon ta sela. Venezuela hian an ral thuam te ron chopse ti te chu angai ven lo theilowa. Venezuela hian an ral thuam te an chop the ani chuan USA hi an beidon ani point nai takatangin nuam satakin an beidon ti hrerenga. Hei wang hiam an elpui taramina thien tha an siam Venezuela hi ngam chu atum ni na lang. Tin tuna an man tak Venezuela President Nicolas Maduro hi pa indu tok vetak USA po engwaka ngai bik lo tu ania. Kan ram hian US kan mamo lo ti vengat tu kha ni. He hi a chan chu Russia le China tenen anin kung kaina hi a tha thokhata. Hetianga US thurel ngai poimo vak lo ram anom hi
USA hian angai thei lo ni na lang Venezuela Vice President Rodriguez suan anram President Maduro le anupui US in an man dan chu dan bo chiat na le dan lowa ruk bo na ani thuwa soya hek poi khoina hi dananga kalpui ani le ni lo US state le ramdang official te po azot fi nge nge ani ma ni ram thu nei na pela ramdanga chet an lak awangin US point khovel ram shoi tuenga mozat te demron a hlo le a US ina chet an lak dan hi khovel ram sang sang ten UN a an thu thlun na dan kalani anti hei mei ba ka hian Venezuela ram thu nei na abo chianin an soiboka khovel ram shoi tu dang te chuan he be pui thlak na hi an thlop lo ti an soya UN General Secretary Antonio Guterres suan he norna huai hotu te hi malak dan dik lo le enton tlak lo ti na soya international an dan zom te chu zngai poi mo turin USC angen ani UN Security Council hi January ninga an thukhom don ni na langa Trump an hetianga thunei na alan chuatir hi US thunei tu bulpui ber Congress te po siat tir lok an ni lawa hei wang hian opposition lampo an ril ru dam theilo President Donald Trump ala chuan thunei na in thlang dang lamna awm ma chuan United States chuan Venezuela chu a in kol don ni na soya US company te chu Venezuela oil industry a na takin an in rol don tia soibok President Trump chuan Venezuela oil hi control a du thu voi tam taka soi to a khovel hi oil sum do na kan in ngata Venezuela hian kan oil kan sal turani ati fau mai ani amai ro chu Venezuela hi khovela oil reserve nei tam beran nia hi President Trump hian sherangin athu hnuaya ada theilawa wangin Venezuela hi ral thuam mangina be ani thei mai angem an President Maduro hi kumsang ni somni palia Venezuela President an thlantina nia amai ro chu President a thlantina ni hian soineu newa tam hlea eptulam chuan an candidate Edmundo Gonzalez su atlingzok ninan soya sarkar na po siam ngei dona an lan lain Venezuela sarkar chuan Gonzalez chu mantura thupe ka chua Gonzalez si Spain rama Atlantia hetianga an tual chung boina hi US suan rem changa lain Maduro chu in thlanna thil diktok lawati nin han soya Trump hian Maduro chu athunei na chuasan turin voi tamtak anora Trump president ani masak po khan US Justice Department lam chuan Maduro chu kokain sal tumna thu boya ain rol tinan soya hi Maduro chuan anil na sa hlea kumsang ni somni pathum khan press conference a Trump chuan president kani to lo hnuwa Venezuela ram hi a boi tel tiala US aral thuam le rui hlo tol ruk ba khi engma ti turan nei lo chuwang chuan an thunei na hi kan lak sakangai ni alo ti nge nge ani Venezuela ram mi puijing ala US lam traninga mozat anom boxia an president US ina an man sakpo hi kholaya alom na te an siama hetianga an mani ram chung ngei po a boi ema wang hian US lam chuan politics sarem chang lain heram hi op antuma anti boy zual pha ni na lang kumsang ni somni panga August thla khan US suan Caribbean khothlang lama aral thuamte a chop nai chana indo long mei ba ka sipayenga mozat ada thani US Secret Agency CIA kan ti te chu Venezuela rama hian lutin Maduro chevel chu an chui zui renga September thla khan United States Southern Command te chuan Caribbean Sea long te chu sipainan beitana heta tang hian Venezuela chu an boi zual le ati thei ome USA lam la chuan Venezuela hian thunei na pum hluma nei ma chuan in beina hi ti to patum lo me hlea an la boi chun zom zel don ni na lang he channel hi ingai na zong ni chuan milo like in milo subscribe sak vela tin atulanga milo thedar sak turin kan han ngen bok che ani itan thu beng wa thlak tak tak kan lo ti chuak zelang